Се наоѓаме во студиото на Слободен печат. Наш денешен гостин, некој кој што сме го имале претходно како видео интервју, меѓутоа прв пат во студиото на Слободен печат, се работи за една од најголемите регионални музички звезди. Мислам дека нема потреба од некоја посебна најава, доволно е само да ви кажам дека во Слободен печат го имаме Петар Грашо. Добре дојдовте. Јас боле вас нашao. Хвала што се назвали. Драго ми е дека ќе поразговараме и ќе најавиме еден убав настан, еден убав концерт кој што ќе биде навистина реткост. Зошто? Затоа што е една интересна комбинација Петар Грашо заедно со Дорис Драговиќ. И тоа во арената Борис Трајковски многу публика овој пат ќе има можност да го види тоа. Ајде за почеток, како дојде до оваа комбинација? Pa Doris i ja se prije svega znamo jako puno godina. Doris je legenda. Ona je još vuče svoju karijeru iz doba Jugoslavije. Ja sam počeo tek 96. a Doris je počela, ja bih rekao, možda 10-ak još godina i malo prije, tako da ona stvarno jedna istinska diva. A osim toga je moja draga prijateljica. Imamo zajedničku pjesmu, što je to od mene ostalo, jedan veliki hit koji je nastao davno, 98. godine. I nismo do sada puno puta imali priliku nastupati zajedno, ali smo nastupali zajedno u nekoliko navrata i to je bilo fantastično. I onda kada smo zapravo radili nekakvu ideju kako da napravimo pravi spektakl u areni, došli smo do zaključka da bi uz mene trebao biti neki izvođač koji prati tu neku energiju mora, energiju Mediterana. Nema ih puno. A jedna od njih je svakako Doris Dragović. I ona je to sa oduševljenjem prihvatila. Pogotovo interesantno što Doris snimala koncert u Skopju, osim što je bila gošća Oliveru sa 2-3 pjesme pokojnom prije nekoliko godina. Prije toga mislim da nije bila u Makedoniji, nije svirala u Skopju 30 godina. Tako da, eto, to će biti neki njen prvi susret sa makedonskom publikom pravi, a mene uvijek raduje. Ja sam imao prije 2 godine, isto je prošlo dosta vremena, prije 2 godine smo imali divne koncerte, 3 dana za redom smo imali u Filharmoniji. I evo, nakon bilo je divno, to je bio jedan poseban 3 dana ljudi koji plešu, koji se raduju, ali mislim da će ovaj koncert u areni Boris Trajkovski biti još, u dvorani Boris Trajkovski biti na još većem energetskom nivou, jer donosimo i veliki razglas i donosimo pravu produkciju, tako da to će biti onako mega koncert. Doris Dragović, Petar Grašo, ja vjerujem da je to jedna stvarno kombinacija koja će biti garant da to bude na večer posebno. Da, energetski ste тука некаде, меѓутоа женската енергија носи нешто друго на сцена. Особено од една таква дива како што е Дорис Драговиќ. Дали памтите некои хитови незини, бидејќи тоа е пејачка со која што сме растеле сите? I makedonska publika on ima toliko puno pjesama i novih pjesama iz neke novije generacije pjesama i naravno oni pjesama, kao što sam kazao, prije 90-ih, a jednako tako i za vrijeme u nekim 90-ima i 2000-im godinama on ima puno dobrih pjesama, tako da siguran sam da će to onaj zavrati ono najbolje što publika zna. Сега, кога веќе зборуваме за тој период на растење, što Petar Grašo sakaše da sluša kako dete? Kad sam bio dijete, ko se više sjeća. To su bile neke moje odrastanja, bila su zapravo u 80-im godinama, to su meni najdraže godine muzike. I najljubavi, najkvalitetni muzički. I to imam jedan dio koncerta svoga gdje se sjećamo nekih 80-ih i pričamo malo i sviramo čak neke kratko, neke isječke da se sjetimo generacija tih godina. Svašta sam slušao sam David Bowie-a, slušao sam Michael Jacksona, slušao sam Billy Joela, slušao sam Toto od strane muzike, od domaće muzike, slušao sam Bijelo dugme, mi je bilo drago, slušao sam Olivera Mandića, slušao sam grupu Magazin, Rane radove, tako puno toga je bilo, puno dobre muzike je bilo tada. Da, kako ne. Od makedonska muzika, što najmnogo sakate da slušate? Pa ja sam slušao od makedonske muzike, naravno, nekako ja uvijek stvarno cijenim opus. Ne mogu reći da sam strahovito upoznat sa vašom scenom, jer zadnjih godina nisam upoznat baš i sa hrvatskom scenom. Toliko sviram i radim, tako da se odmah malo ograđujem, ali znam da imate izvanredne izvođače, naravno da ne pričamo o Vlatku Stefanovskom, Lebi Solu, Toše Projeski, Vlado Janevski. Ima puno dobrih muzičara koji Makedonija je vjerovatno najmuzikalnija zemlja
u regiji. Pa neste ni vi loši. Pa i Dalmatinci su dobri, Da. ali nevjerojatno je kad god dođeš u Makedoniju, uđeš u neki lokal, svi dobro sviraju, svi dobro pjevaju, konobar zna svirat, kuhar bubnja, svi nešto muzikom se bave, to je zemlja najbolja za muziku. Da. Dobro, ako vaka сега, ko зборуваме за држави, кога некогаш би се иселиле од Хрватска, според близината, според мелосот, според музиката која вас ви се допаѓа, која вие сакате, каде би живееле? U regiji Не i мора na svijetu. Светска музика. Каде би избрале да Италија. живееле? Да? Italija je zemlja koju sam proboravio dosta vremena i što se tiče muzike, mislim da su najbliži i zapravo meni često stavljaju pitati dalmatinski pjevač. Ja jesam dalmatinski pjevač jer sam rođen u Dalmaciji, Da. ali moja muzika ima dalmatinsku malo dušu, ali moja muzika je zapravo talijanska muzika. Ja se bavim talijanskom, ja radim produkciju kakve se radi u Italiji, utjecaj na mene imaju puno Talijani, od Lucia Dale, Giovanottija, Erosa Ramazzotija, Zucchera. Tako, ta neka ekipa utječe na ono što radim, naravno uz neke još strane izvođače. Tako da mogu birat i da moram izaći iz Splita u kojem živim cijeli svoj život i ja se nadam da ću živjeti do kraja svog života, ali obožavam taj grad, to je moj grad, da moram izaći i što bi negdje u Italiju. Odlično. Vjerojatno negdje jug Italije, Rim, pa ono malo ispod. Napoli je lijep za muziku, ali malo je divlji grad, ko Split, recimo, ali svakako bila bi Italija. Да, одлично. После скоро 3 децении, повеќе од 3 децении кариера, музичка кариера, дали имате пик? Дали можете да кажете кога бил пикот во кариерата? Или се уште не стигнал? Ja sam imao dosta pikova u svojoj karijeri. Moj prvi pik u karijeri bio je kad sam počeo. Odmah, prvi tjedan. Sam prodao, prvi mjesec izašao je album, prodao sam ga 125.000 primjeraka, to je još uvijek rekord u povijesti hrvatske diskografije. Mislim da je jedino Daniela se približila tada tome. Jednako tako sam 3 godine nakon toga izašao album Utorak, koji je bio najprodavaniji album u Sloveniji svih vremena i opet platina su u Hrvatskoj. Onda je bio album Šporke Riči koji je također bio zlatni platinasti, 2003. Onda sam imao jednu dužu pauzu, nekoliko godina, gdje sam jednostavno već imao 10 godina karijere, bio sam umoran. I onda sam se povukao od muzike. 3-4-5 godina sam jako malo svirao, bavio sam se nekim drugim stvarima. Jednostavno sam se povukao kad je bio pik. Da. I onda sam se opet vratio, sad vam to malo radim u kratkim crtama. Bila bi to duga priča, nećemo raditi dugu priču. I onda sam novi pik doživio 2015. 16. 17. možda najveći u karijeri, a to je kada se dogodila pjesma Moje zlato, kada se dogodila pjesma Ako te pitaju i nekako se onda sve spojilo u jednu cijelinu. Dobio sam strašno puno nagrada svih mogućih, strašno puno priznanja. Zapravo, u principu je meni uvijek bilo važno samo da pratim taj svoj unutarnji balans i da mi muzika bude najvažnija. I zato sam se i povlačio i bio nekako u miru, ali sad evo, imam 50 godina za mjesec dana i nekako se osjećam bolje nego ikad, i fizički i psihički, i tako rekao bi da što se tiče mog bića, da sad živim svoj pik. Odlično. Pa dobro, to je uvo, već realizirani kako tatko, soprug, sve to. Dobio sam ženu, oženio sam se, nisam je dobio, dobili smo se. Dobili smo 2 prekrasne djece, sviram neke lijepe koncerte, imam divan bend, imam odličnu produkciju, sve nekako složeno kako treba na nekom visokom nivou, tako da živim taj jedan život koji sam zapravo htio. Polako sam išao kroz te svoje želje, nisam nikad išao previše lijevo, previše desno u smislu muzike, nisam se povodio za trendovima, nego sam bio to što jesam. I jedna vaša kolegica sinoć na intervju pitala me koja je moja tajna. Kao da me vole u Makedoniji publika, da me voli u Srbiji, neke velike tajne nema, da ima sigurno bi ja nju prodao nešto skupo, ali nažalost tu nema tajne. Tu je tajna samo da budeš, mislim da postoje određeni neki mali postulati. Nikad ne treba biti fake. Isto me vaša kolegica pitala kao kakav je Petar Grašo na stage-u, a kakav je van stage-a. Isti. Da. To sam ja.
Kada ljudi vide van stage-a, niko nije rekao ti si bolji ili lošiji nego na stage-u. Ja sam taj, na stage-u malo daš više sebe, malo si možda malo se dramatičniji, ponesete emocija, ali u principu ja vjerujem da je svi ti moji pikovi koji su se događali i taj moment gdje sam sada, da je zapravo rezultat toga da nikad nisam vodio računa o karijeri. Karijera, karijera. Muzika. Najbolji muzičari, najbolji producenti, dobri spotovi. Polako. I polako onda se to gradi i dođeš u neku fazu da uživaš u tome i da ljudi uživaju u tvojim pjesmama. To je sve što sam želio. Да, и кога песните живеат, нема поголем успех од тоа. Кога луѓето сакаат да ги чујат, некогаш прашуваат, добро, не ви се досадуваат песните? Не, добра песна не може да досади таа и затоа и добра. Таа живее секогаш. Наравно. Сега, кога создавате песни, бидејќи создавате песни и за други автори, кога се раѓа една песна, знаете да препознате, ова е моја, ова е за тој, ова е... Значи, може да се направи некако... Pa ja ću vam kazat, kod mene je jedna vrlo specifična situacija. Ove godine, odnosno prošle, je bilo 30 godina moje karijere. Znači, u 30 godina karijere sve pjesme koje sam napisao sam ili ja, ili Tonči Huljić. Samo jedna pjesma bila, ili dvije su bile napisane od drugih autora. Ja dobijam puno pjesama. Ljudi šalju, nikad nijedan je bila tako me pogodila. Zato što niko ne zna moj senzibilitet. Ili mi šalju pjesme kao da je Oliver, ili mi šalju pjesme kao da je rock, ili to. A ja sam nekako sakriven između svih tih stilova i u principu uvijek znam da je moja pjesma ili ja napišem, ili Tonči Huljić koji me poznaje od moje 18. godine, koji je jedan od najvećih autora u povijesti. I ove sada scene. I on zna ko sam. I samo nas dva u principu do sada smo znali pogoditi taj jedan put koji mene čini tim što jesam. Tako da nekako čini mi se da će tako ostati i u budućnosti, jer je to jedan specifičan stil, kao što sam kazao, koji autori koji pokušavaju pisati jednostavno nisu nikad pogodili mene na način na koji sam ja to htio. Tonči Huljić, Petar Graš. To je ta Tandem i Vjekoslava Huljić koja piše tekstove zajedno sa mnom, ponekad sama. Znači to su ta tri čovjeka koja su u principu 99,9% karijere Petra Graše su tri čovjeka. Vjekoslava Huljić, Tonči Huljić, Petar Graš. Eto, to je receptut. Eto, to je jedan od recepta. Ne mora biti, ili za mene je. Da, za vas. Dobro, ajde малку, мислам дека нешто што ќе интересира публиката е во врска со настапите, концертите. Ви се случило ли некаква непријатност, нешто да отиде погрешно на концерт и како се справувате со тоа технички? Nikad nisam imao, zaista nikad do sada nisam imao problem sa publikom. Da se jedan jedini čovjek pojavio pa rekao nešto ružno. Nikad. Не со публиката, технички. Znam što me pitate, a recimo što se tiče publike, nikad. Događalo se naravno nekim velikim koncertima se tri čovjeka potuku, ponekad neko se napije, znate kako to na svim koncertima na svijetu, osim valjda u kazalištima gdje je klasična muzika se to ne događa, ali to je bilo isto rijetko. Rijetko. Ti publike koji kod mene dolazi nisu ti neki ljudi koji popiju 20 piva pa se tuku. To je ljudi koji dođu, uživaju, piju neko vino, grle se i to. Čak i u nekim mjestima gdje zna biti, gdje su mi rekli, znaš, sviraš neku godišnju dan grada, tu se znaju ljudi napiti, zna biti, da nemoj se brinuti. Nikad se nisu kod mene, nikad se kod mene nije dogodilo to. Što se tiče same tehnike, naravno da se događalo na velikim koncertima, događalo se da nestane, najčešće da nestane struje. Da. I? Ja u tim trenucima sam potpuno miran. Prvo zato što znam da nije do mene. Drugo, u momentu kad se dogodi nekakva takva problem ili nevolja, bitno je kako ti zračiš prema publici. Ako ti pokažeš paniku, ako ti prestaneš, ako počneš zvjeriti okolo ljuto, gestikulirati, onda su i oni nervozni. Ja samo viknem, nestalo je struje, ne može nam niko ništa, jači smo sudbine, idemo pjevat. I onda krenemo i to mi se dogodilo u jednom gradu na sceni, nedavno čak prije. Jednostavno bio otvoren koncert i udario je grom. Negdje daleko, nije bila kiša. Nestalo je u cijelome gradu, nestalo svega. I ja sam rekao, ljudi, kao što vidite, vikao sam, nema struje, hoćete da odem ili ćemo pjevat bez ičega. I u jednom trenutku, to je zaista bilo divno, 4-5 hiljada ljudi pjevalo je sa mnom tu pjesmu koja je
prekinuta zbog struje. I 2, 3, 4 minute i u principu obično tako u tom periodu struja dođe. Ako ne, ja kažem odlazim, nemojte otići, sve je dobro, sve je u redu. Znate, stvorite neku dobro, ljudi se malo smiju i čak taj neki loš trenutak pretvoriš u neki highlight koncerta gdje svi pričaju, znaš, nestalo struja, Grašo je pjevao s nama, unplugged. Tako da nema toga što se može dogoditi, a da mene sad potpuno izbaci iz takta. Jer je, većinom su to do sad bili rješivi problemi. Nismo nikada prekinuli koncert i da se nismo vratili. To se dogodi, ove varijante da nestane struje se dogode u 1% slučajeva i to traje par minuta. Ljudi pričekaju, sve se vrati, ljudi počnu vriskati od sreće i sve je dobro. Da, vjerojatno energija taj osjekat. Kako su dete? Kakva energija ki mu daš, taka kad te vrati? Ako ti se s njima zezaš i sve to kaže, sad će biti svi, ako idemo pjevati, oni su mi ako kažu, šta je ovo? Znaš, ima ljudi koji tako reagiraju, međutim, evo ja, hvala Bogu, nekako u tim trenucima sam miran. Jer znam da ništa to nije u mojim rukama, nisam ja ništa zeznuo. Viša sila je uvijek. Jasno. Сега, isto така za koncertite. Imate vjerojatno prethodno set lista na pesmu. Imamo set listu na svakom našem koncertu. U principu zna se 99% kako stvari idu, zato što je muzika i tehnika i produkcija je tako mirna. Ponekad se dogodi da te nešto ponese. Da li se menula? Jako malo, ali da. I ako se nešto mijenja se u određenom trenutku gdje produkcija već zna, ovdje Graša može malo poludit, pa otići nešto uz klavir, ali to smo spremni. Ali da mijenjamo varijantu odjedanput sad nešto ti padne na pamet, ne. Jer imamo stvarno divno sagrađenu tu našu set listu koja ide točno kako treba i pjevamo samo hitove. Pjevamo samo brojeve. Praktički ova turneja koja se zove 30 godina s Petrom Grašom, ja sam se odlučio da pjevamo samo brojeve 1 koji su bili na top ljestvici. Tako da u principu nema nepoznanica, nema pjesama koje ljudi, ja vjerujem, ne znaju. Neko možda neku pjesmu zna manje, neko više, ali više manje ja mislim da poznavajući sad već i publiku u Makedoniji, da će sve pjesme koje sviramo znati. Da, taka će biti na 14. To će biti tako, ja nisam pobornik nikad bio promocije novih pjesama na velikim koncertima. Pa nili, nekako i... Znaš, kao sad ćemo jedno, onda svi stoje i slušaju, i svi kao slušaju... I svi te čeka taj... I svi čekaju, ajde sad pjevaj ako te pitaju. Znaš, tako da u principu ja mislim da danas ljudi neke nove pjesme mogu vidjeti na YouTube-u, ima toliko tih streaminga da kad dođu na koncert to mora biti kao jedan musical, mora proletjeti tih 2 sata, da svaka pjesma te dirne. I to je nekako moja uvijek bila ideja da to bude greatest hits varijanta. Hvala Bogu nekih hitova imamo, tako da će to biti, ja mislim, lijepa večer. Od toliko godina ima hitovi i tako. Možemo da očekuvamo neko iznenaduvanje na koncertu, od koliko smijeme da otkrijeme što... Mene često pitaju za iznenađenja. Na mojim koncertima nema nikakvih iznenađenja. Ja dolazi vrhunski bend, vrhunska rasvjeta, Petar Grašo, koncert, Doris Dragović, da li će on imati neka kako vi kažete, iznenaduvanja, to ne znam. Kod mene, ja, publika, svirka, top atmosfera, srce do kraja, idemo pjevati. To je to. Ajde za kraj samo što da mi kažete, po koncertu v Makedoniji što slijedi? Mnogo? To bi bila duga priča. Ajde nekoj golemi projekti koji što je važno da gi spomenem. Znate kako, čeka me moj 6. koncert u Lisinskom. Znači, dvorana Vatroslav Lisinski je dvorana u Zagrebu, velika koncertna dvorana. Meni jedna od najdražih za svirku. Nešto kao što je univerzalna sala, koja će, ja se nadam, biti otvorena brzo, koliko sam čuo u Skopju, ako Bog da. Svakako, ja sam počeo ciklus svojih koncerta u Lisinskome prošle godine i sada radim svoj finalni koncert 17. marta, to će biti 6. za redom koncert u dvorani Lisinski i nakon toga nas čeka Ljubljana, veliki koncert, Maribor, čeka nas krajem godine Beograd, a u međuvremenu su koncerti po gradovima, pa mislim da će ih biti do kraja godine nekih 60-70. Tako da vam sad nabrajam gdje sve sviramo, bilo bi malo dosadno to publici. Dobro, ja se благодарам, посакувам успешен концерт, знам дека ќе биде i da se gledаме samo za ovakve ljubavi работи. Samo da smo zdravi i dobri, koncert će biti lijep, stvarno se radujemo i nekako meni je generalno makedonska publika doista već od mojih prvih koraka ovdje 99. godine kad sam došao, u 98. čak će biti, mi u srcu i evo 30 godina praktički nakon toga i dalje sviramo i dalje rastemo zajedno, događaju se neki divni koncerti i radujem se da će tako biti i 14. marta.
Секако. Уште едно подсетување за сите вас, 14 март, Арена Борис Трајковски, Петар Грашо заедно со Дорис Драговиќ ќе биде убав концерт, знам дека ќе бидете таму. Фала ви.